ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kajingjia pen ibor hapadeng Kajentia Hills Truck Owners Association bat ki bor Pynïaid jong ki Karkhana penmi Dewbilat ki badan hapo kasatri jong Kajentia Hills Cement Manufacturers Association kabalane jin hadu shiposngi linter kalakunno ada kajingya sngoto jingmot hadin bala Mynjur ban seu ya ka Dorkit ka Thymmai hakajingyalang kabalalong hakasnong taknyang Tuber East Kajentia Hills District Presiden jong kaseng uba ni daman chulet uliyatho baki babon balang kila shim ya karai ban wengno ya kajingya ki namar baki try Karkhana kila pediang ya kajingdawa jong kaseng kane kajingya sngoto jingmod kalawan urlong hadin bakaladon kajingya lang hapadeng ki Borsenshar District jong ka East Kajentia Hills ki try trok bat ki try Karkhana banyak keren penbait da kabaya soy ya ka soskular knang baki try trok kin laj na kajing sya thok ne kelak tin haki bor Pynïaid jong ki Karkhana kajing yaki yang kawatip ki pajba ladok ban ruterit wasdang ni yang miunai khatar sedang kajing yaki yang andre deman gele de poi go kajing baj adok ne gasni kajing itu padi yaki strike yang ele kajing Yaro, yung pajba, yung jigi membar yung udi krek stem ki, met bat mensin, udi tilut ki, udi krek lang, sgi senjau. Ta ele jing kublai, ye ke sorkar, kamtam, udi himkia go, hak jing itu, dia pun ke por, jigi jing yung himkia ki, upun bat, smart. Yegini ke kendrum keram ke yang yegini ke kit ke ba ke yang yegini ke jin dawa ke yang ai le ke wenang kong ke puram yo masnya bahalang dahar ke jau ke por le woman ai por udang man ke transport minister udah penyo ui kani ke order ke wo ai nyau tengka kilometer da ai ui nyau tengka kilometer citon kini ke order amre de yei laluti igini ke jiniki yang de yei le iklam pembat ugi cement factory dan re nin de chong pembat ugi cement factory ODC OSB yang ke Kajentia dari pembat waro kini benta di pembat ule ile de agreement go menhode uca chat de kepor ugi cement factory de kular le cement factory wo krek lang wi ne kepor ugi cher gi jinde Nakapur, lada mengkamte Andre idang debo ke jindawa haki lada mengkamte kesen yang tukular ko hajing itu bukan ni ini lin yang ige Kajentia Hill Truck Owners Association idebo iki kejing terpat uyi kre biman nakapur yo ulai kumi kenu kejing huri-hura yo mat ulai kumi kenu ke keluar hai ni hapo kemakalia yang ini debo ile kapur ko yam manu benai darai le da strike wa negasi untuk clear ka yang ini ke strike dia benta kejing ya kelampu pembat ke agreement dia pembat ke dor komor di pembat ke motor wo ai different gi warok di benta kadu kamte tengah ai kejing kublai ya gi cement factory le wo de krek langge eu kerpa lagi menhoi de thok ki uchat kelagi kami ni por de dek bonre pasal si bong lutuk bong ki krek kam kan andre bom step kui bom man no gi thok nei ba cha pembek ye ki leman nei ba la de man ko kuam te im ai mte melingi kini andre de kular ki de agreement to sarkar upat ki kini la de ki to him ko action kini la de iu pakla da him ka sarkar ini action le cement factory da him ko kini action